درود میفرستم به همه عزیزان رادیو آزادی، به همه کاربران گرامی که امروز نیز صبح خودشان را با ما با رادیو آزادی و با شنیدن خبرهای تاجیکستان و جهان آغاز میکنم. شعله گلخوجه هستم در شروع یک هفته نو در خدمت شما عزیزان. امروز 29 اکتبر است، روز دوشنبه و الکی شروع از دیروز و امروز پراگا یا که کشورهای اروپا با وقتی زمستانه گذشت و طوری من قبلا هم به شما گفتم من بعد شما برنامه‌های ما رو یک ساعت دیرتر در تاجیکستان و روسیه تماشا کرده میتونید. همین گونه حالا طوری در پراگا ساعت 7 است، اما در دوشنبه حالا ساعت 9 بلکه 11 و در روسیه باشد الان ساعت 9 است. اما به هر صورت من فکر میکنم که با وجود تغییریابی وضع باد و هوا و هم ساعت شما همیشه در کنار ما خواهید بود و همین گونه برای ما صداقت خودتان را نشان میده. خب نخست شروع میکنم از باد و هوا. در پراگا امروز هوا بارانی و سرد است، هرچند پیشگویی میشود که در دوام روز حرارت هوا تا 16 درجه بلند خواهد شد. در مسکو پایتخت روسیه و مکانی بود و باش مجرم توجیک نیز هوا خنک و زیر صفر است، اگر دقیق‌تر سردی به 1 درجه میرسد. همچنین پیش بینی می شود که امروز در مسکو برف بارد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از دیروز به امروز هوا نامساعد است و در احاطه باد افغانی قرار گرفته است. به اصطلاح دیگر در خیابان‌های شهر خاک میبارد. چون این باد و هوا الکی به سلامتی ساکنان تاثیر خود را رسانده است، ما کوشش میکنیم که امروز در برنامه خبری در این باره به شما مفصل‌تر معلومات بدهیم و گزارشی را هم پیشنهاد کنیم. از این خاطر انتظار داریم که شما در برنامه خبری عزیزان ما رو همراهی خواهید کرد. خب رو میارم به خبرهایی که حالا در دست دارم. اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست که پرونده بزرگ میریور وکیل مدافع زندانی را بازنگری کند. نمایندگان اتحادیه در نشست در دوشنبه همچنین از مقامات دوشنبه خواستند به دیپلمات‌های خارجی اجازه بدهند که به زندان رفته و با این وکیل شناخته ملاقات کنند. دفتر اتحادیه اروپا روز 26 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی درباره نتیجه‌های مکالمه با تاجیکستان گفته است با وجود بعضی پیشرفت‌ها در کشور حقوق انسان تنزل یافته از اتحادیه اروپا با اظهار نگرانی توجه تاجیکستان را به حبس‌های طولانی مخالفین سیاسی، تعقیب اعضای خانواده آنها و وکیلانی که از حقشان دفاع میکنند جلب کرده است. در بیانیه آمده است با این مقصد در جلسه مسئله حقوقشناس بزرگ میریورف برداشته شد. اتحادیه اروپا جانب تاجیکستان را به بازنگری پرونده دعوت نمود و درخواست کرد که به سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقیم شهر دوشنبه اجازت بدهند و مساعدت کنند تا که با یوروف در حبس واخوری گذرانند. بزرگ میریورف تیر ماه سال 2015 چند هفته بعد غیر قانونی و تروریستی اعلام شدن حزب نهضت اسلامی بازداشت و به جنایت‌های مختلف نظیر قلابی و سوختکاری متهم شد. او را بعداً به 28 سال زندان محکوم کردند. خودش و نزدیکانش پرونده را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه به نقش مهمی سازمان‌های جامعه شهروندی و حامیان حقوق انسان در تاجیکستان تاکید کرده ولی از فشار بر آنها اظهار تشویش نمودند. اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست که سازمان‌های جامعه شهروندی را در روند تهیه قانون‌ها جلب کند. آمده است در بیانیه اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا همچنین از تاجیکستان خواسته است که از بستن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی دست کشد. اتحادیه اروپا از تصمیم‌های تاجیکستان برای تامین ثبات در کشور پورا جانبداری می‌کند ولی ثبات داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات با هم مخالف نیستند، برعکس می‌توانند یکدیگر را کامل کنند. با این حال اتحادیه اروپا از رهایی خبرنگار تاجیک خیرالله میرسعید و وکیل مدافع شهرت قدرتوف تفسیر کرده است. جانبها گفتند که در مورد جلوگیری از شکنجه و مناسبت بیرحمانه در بازداشتگاه‌ها بعضی پیشروی‌ها دیده می‌شود. با وجود این اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان کوشش‌های بیشتری را برای تحقیق پوره و سری وقتی هر یک قضیه شکنجه، کفالت پرداخت جبرانی مناسب به جبردیده‌ها و نظارت مستقل زندان‌ها را درخواست نموده است، گفتند در دفتر اتحادیه اروپا در تاجیکستان. دادگاه عالی تاجیکستان گنرال майори ملیسا فیض‌الله گدویف سردار پیشین ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی را 28 سال از آزادی محروم کرده است. منابع دادگاه عالی گفتند که حکم گدویف روز 15 اکتبر امسال صادر شد. او را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری و سوء استفاده از منصب گناهکار دانستند. در حال حاضر نقطه نظر وکیل مدافع و نزدیکان فیض‌الله گدویف دسترس نیست. اینچنین جزئیات پرونده و
ва мурофиаи ӯ ошкор карда нашудааст. Аммо бино ба иттилое ки рӯзи 27 октябр вазорати корҳои дохилӣ дар сомонаи расмияш нашр кард, ҳамаи амволи Файзулло Гадоев ба нафъи давлат мусодира мегардад. ҳамзамон Гадоевро аз рутбаи генерал-майори милитсия ва ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳрум карда, бо фармони вазири умури дохилӣ ҳамаи медал ва нишонҳои сари синагии ӯро аз эътибор соқит донистанд. Бояд бигӯям ки Файзулло Гадоев соли 1959 дар ноҳияи Узуни вилояти Сурхандарии Ӯзбекистон таваллуд шуда, аз соли 2002 то 2007 сардори раёсати мубориза бо қочоқи маводи мухаддири вазорати умури дохилии Тоҷикистон буд. Соли 2007 бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз мақом озод шуд. Дар сомонаи расмии идораи муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия Файзулло Гадоев ба ҳайси мутахассиси содиқ ба касб муаррифӣ шудааст. Бино ба иттилое ки дар ин пойгоҳ дастрас аст, Гадоев солҳои 80 донишгоҳи миллӣ ва сипас дар соли 2005 донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро хатм кардааст. Гуфта мешавад ду забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, ӯзбекӣ ва арабиро медонад ва давраҳои омодагии касбиро дар Туркия ва Олмон, Лаҳистон, Маҷористон ва Амрико гузаштааст. рӯ меорам ба хабарҳои дигар. маҳдудияти интиқоли нирӯи барқ дар баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон ширкатҳои мобилиро ба мушкили таъмини аҳолӣ бо иртиботи телефонӣ ва интернет рӯбарӯ кардааст. Сокинон гуфтанд ки бо хомӯш шудани нирӯи барқ суръати интернет ва сифати иртиботи мобилӣ бисёр паст ва дар баъзе ҳолат тамоман дастнорас мешавад. Ширкати Билайн Тоҷикистон бо пахши як иттилоя гуфтааст: муштариёни муҳтарам, дар минтақаҳои кишвар мушкили иртиботи телефонӣ мушоҳида мешавад. Ин амр ба далели қатъи таъмини нирӯи барқ пеш омадааст. мо барои таъмини иртиботи устувор тамоми талошеро ба харҷ медиҳем, гуфтааст ин ширкат. Масъулони ширкат дар як посухи катбӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд барои рафъи мушкил талош доранд, вале маълум нест ки он кай бартараф мешавад. Корбанони ширкати Тисел низ мегӯянд ин шабу рӯз дар минтақаҳои кишвар ба мушкили дастрасӣ ба иртиботи мобилӣ ва интернет рӯбарӯ ҳастанд. Ба гуфтаи онҳо бо хомӯш шудани қувваи барқ аз интернети баландсуръат ҳам маҳрум мешаванд. соҳаи мухобироти Тоҷикистон то чанд соли пеш аз бахшҳои сер даромад ба шумор мерафт, вале 3 соли охир бо мушкилҳои зиёд печида аст. Коршиносон мегӯянд мушкили пешомада нишон медиҳад ки имкони ширкатҳои мобилӣ барои ворид кардани таҷҳизоти нав ва тобовар ба вазъиятҳои ба мисли бебарқӣ хеле маҳдуд шудааст. ҳолон ки ба гуфтаи таҳлилгарон як бахши асосии даромади ширкатҳои мобилӣ бояд барои хариди таҷҳизоти нав сарф шавад. Ба қавли таҳлилгарон ҳоло ширкатҳои мобилии кишвар маҷбуранд даромади худро ба ҷаримаҳои ҳангуфт сарф кунанд то ворид кардани таҷҳизоти нав ба кишвар. Камбуди барқ дар ҳоли сокинонро ба мушкили дастрасӣ ба алоқаи мобилӣ рӯбарӯ кардааст ки мақомот то ҳол вуҷуди лимитро расман тасдиқ намекунанд. Сокинони аксари минтақаҳои Тоҷикистон ба истиснои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва маркази вилоятҳо зиёда аз 1 моҳ аст ки аз камбуди барқ шикоят доранд. Сокинон мегӯянд дар шабонарӯз аз 4 то 10 соат нирӯи барқ мегиранд бас. Масъулони ширкати барқи тоҷик гуфтанд дар кишвар лимит нест, балки бо сабаби гузарондани корҳои таъмирӣ маҷбуранд дар бархи манотиқ муваққатан нирӯи барқро хомӯш кунанд. нигоҳе меандозем ба хабарҳои хориҷӣ. мақомоти Индонезия мегӯянд як ҳавопаймои мусофирбари ин кишвар баъди парвоз аз пойтахт шаҳри Ҷакарта суқут кардааст ва сарнавишти 188 мусофири он маълум нест. фалокат рӯзи 29 октябр ба вуқӯъ пайвастааст ва маълум нест ки касе аз мусофирон зинда аст ё не. Юсуф Латиф, сухангӯи оҷонси ҳолатҳои фавқулоддаи Индонезия, дар як паёме дар субҳи 29 октябр гуфт дар воқеъ ҳавопаймо суқут кардааст. бино ба хабарҳои ки дар дасти мо ҳаст, ҳавопаймо Боинг 737 Макс будааст. дӯстонҳои амрико мегӯянд мехоҳанд марди муттаҳам ба ҳамла ба ибодатгоҳи яҳудиён дар айолати Пенсилвания ба қатл маҳкум шавад. дар ҳамлаи мусаллаҳонаи Роберт Боверс дар рӯзи 27 октябр ба ин калисо 11 нафар кушта шуданд. Скотт Бред, яке аз дӯстонҳои амрико, рӯзи 28 октябр гуфт ки аз вазири адлияи кишвар дархост мекунад то иҷоза бидиҳад ки дар додгоҳ барои Роберт Боверс ҳукми қатл тақозо кунанд. қарор аст фарди муттаҳам ба ҳамларо имрӯз барои эълони иттиҳом ба додгоҳ ҳозир кунанд. Роберт Боверс, ки дар интернет ба зидди яҳудиён шарҳ менавиштааст, бино ба гузоришҳо баъди ворид шудан ба канисои яҳудиён дар Питтсбург аввал фарёд кашидааст ки ҳамаи яҳудиён бояд бимиранд ва сипас ба тирандозӣ шурӯъ кардааст. Полис баъди ҳозир шудан ба маҳалли ҳодиса ӯро маҷрӯҳ ва дастгир кардааст. дар ин ҳамла 6 нафар аз ҷумла 4 корманди полис маҷрӯҳ шуданд. бисёре аз сиёсатмадорони амрико ва дигар кишварҳои ҷаҳон ин ҳамларо ба шиддат маҳкум карданд.
рӯ меорам ба Афғонистон. Як бомбгузори маргталаб субҳи 29 октябр худро дар назди қароргоҳи Комиссиони марказии интихоботи Афғонистон тарконда 6 нафарро маҷрӯҳ кардааст. Маъмурони полис гуфтанд, ки бомбгузор пиёда ба назди мошини кормандони комиссион омада ва сипас абзори таркандаашро мунфаҷир кардааст. Ба қавли Басир Муҷоҳид, сухангӯи Комиссиони марказии интихоботи Афғонистон, 4 корманди ин идора ва 2 маъмури полис дар натиҷаи ҳамла ҷароҳат бардоштанд. Ҳамла дар замоне рух дод, ки мақомоти Афғонистон ба шумориши орои интихоботи парлумонӣ пеш шурӯъ карданд. Интихобот рӯзҳои 20 ва 21 октябр ва олуда ба хушунат сурат гирифт. Толибон ва гурӯҳи Давлати Исломӣ, ки ба мардум таҳдид карда буданд ба интихобот нараванд, дар ин 2 рӯз даҳон нафарро куштанд. дар Узбекистон бошад Алишер Саъдуллоев, муовини вазири маорифи халқи Узбекистон, ки аз ӯ ҷавонтарин мансабдор дар он кишвар ном бурда мешавад, мақоми нав гирифт. рӯзи 25 октябр бо фармони президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев аз мақоми муовини вазири маориф озод ва ноиби аввали раиси иттиҳоди ҷавонон таъин шуд. Саъдуллоеви 24 сола хатмкардаи донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур аст. ӯ моҳи июни соли 2017 ба курсии муовини вазири маорифи халқи Узбекистон нишаст. Алишер Саъдуллоев ба мансабҳои давлатӣ баъди он рӯ ёфт, ки дар як нишасти ҷунбиши камолот ба ҳузури президенти Узбекистон дар бораи беҳтар кардани сатҳи таълими забонҳои хориҷӣ пешниҳод ироа кард. Қаблан Алишер Саъдуллоев раиси маркази таълимии Резалт буд. Вай дар мақоми муовини раиси иттиҳоди ҷавонони Ӯзбекистон Одилҷон Туҷиевро иваз кардааст. Туҷиев муовини ҳокими вилояти Тошканд дар умури сиёсати ҷавонон шуд. бармегардам ба хабарҳои Тоҷикистон. Додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон ба баррасии баҳси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва меҳмонхонаи ҳукуматӣ дар Москав шурӯъ кардааст. Мақомоти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе даъво доранд, ки масъулини меҳмонхонаи ҳукуматии Тоҷикистон дар шаҳри Москав аз онҳо $100,000 ё беш аз 1 миллион сомонӣ гирифта, бо гузашти 7 сол онро бозпас надоданд. масъулини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мегӯянд вазъи молиявиашон бад аст ва талош доранд аз қарздорони худ, аз ҷумла аз меҳмонхонаи ҳукуматӣ дар Москав маблағҳои худро бозпас бигиранд. аммо намояндагони меҳмонхонаи ҳукуматӣ дар Москав давои фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бар сари $100,000 қабул надоранд. онҳо мегӯянд дар мавриди маблағи баҳсӣ дар муҳосиботашон ягон сент вуҷуд надорад ва ҳалли масъаларо дар раҳбарони вақти меҳмонхона бояд ҷустуҷӯ кунанд. як мақоми додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон охири ҳафтаи гузашта ба радиозодӣ гуфт, баҳси фурудгоҳ бо меҳмонхонаи ҳукуматиро додрас Парвина Раҷабзода пеш мебарад. ба қавли ҳамсӯҳбати радиозодӣ ҳафтаи гузашта бояд мурофиаи аввал аз рӯи ин қазия баргузор мешуд, вале бинобар ҳозир нашудани ин намояндагони меҳмонхонаи Тоҷикистон дар Москав он сурат нагирифт. масъулони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба радиозодӣ гуфтанд, асли баҳс бо меҳмонхонаи ҳукуматӣ он аст, ки соли 2011 бо имзои раҳбари пешини фурудгоҳ Рустам Холиқов $100,000 барои таъмиру тармими меҳмонхонаи Тоҷикистон дар Москав ҷудо гардид, вале ба гуфтаи мақомоти фурудгоҳи Душанбе бо гузашти 7 сол ин маблағ бозпас гардонида нашуд. манбаъ гуфт, муроҷиатҳои зиёди онҳо ба масъулини меҳмонхонаи ҳукуматӣ дар Москав барои бозпас додани маблағ натиҷа надод ва онҳо маҷбур шуданд, ки ба додгоҳ шикоят баранд. ва бинандагони азиз, як хабари варзишӣ ҳам дорам. дастаи футболи Истиқлоли Душанбе, ки дар бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2018 тими Регар Тадази Турсунзодаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод, бори ҳафтум ғолиби ин мусобиқот гардид. бозии ниҳоӣ рӯзи 27 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат бо ҳузури бештар аз 15,000 тамошогар баргузор шуд. нима аввали дидор бидуни гол хотима ёфт. баъди танаффус бозӣ бо ҳуҷумҳои пайи ҳами Истиқлол шурӯъ шуд ва дар муддати 5 дақиқа ба душанбегиҳо муяссар гардид, ки тӯбро ба дарвоза ворид намоянд. ба ин тартиб дар ин бозии ҳалкунандаи Истиқлол зери раҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Алишер Тухтаев рақиби худ Регар Тадазро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард ва барои бори ҳафтум барандаи ҷоми Тоҷикистон гардид. маблағи ҷавоизи бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 50,000 сомониро ташкил медод. ба дастаи ғолиб Истиқлоли Душанбе ба ҷуз мукофоти асосии ҷоми Тоҷикистон инчунин медалҳои тилло ва ҷоизаи молӣ ба маблағи 30,000 сомонӣ, ба финалист Регар Тадази Турсунзада медалҳои нуқра ва 20,000 сомонӣ супурда шуд. мусобиқа барои ҷоми Тоҷикистон сар аз соли 1992 барои бори 27 баргузор шуд. ҳамагӣ 10 даста барандаи ҷом гардидаст. аз ҳама бештар 7 бор Истиқлоли Душанбе ҷоми Тоҷикистонро
به دست آورده است. خب بینندگان عزیز، در این قسمتی صحبت چون معمول من توجه شما را به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان جلب میکنم، چون زیادی از شما در این باره از ما هر سوال میکنید. طبق قرب معین کرده بانک ملی تاجیکستان امروز $1 با 9 سومانی و 42 درهم عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی باشد با 143 سومانی و 10 درهم خرید و فروش می گردد. ولی در نظر داشته باشید که بینندگان عزیز، در هر بانک تجارتی از 1 تا 10 درهم این قرب فرق میکند. برای همین هم حیران نشوید. و یک اعلان دیگر هم دارم که انتظار می رود امروز نصف روزی حکم باباجان شیرینزاده متهم در کشتار ماهیره یتیم و که همسری سابق این مرد بود اعلان شود. طوری شما آگاهی دارید این قضیه یعنی کشتار با بیرحمی مخصوص تابستان امسال یکی از حادثه های پرسر و صدا بود و باباجان شیرینزاده همسر خودش را در نزد چشم فرزندان با 13 ضربه کرد به قتل رساند و اگر حکم او امروز اعلان شود ما حتما در برنامه خبری برایتان در این باره نقل میکنیم و امیدواریم که ما رو در این برنامه همراهی خواهید کرد. خب بینندگان عزیز، تقریبا 16 دقیقه من با شما صحبت کردم و مطمئنم که در این چند دقیقه با ما بودید و حتما در جریان روز ما را باز همراهی خواهید کرد، چون بعد از 3 ساعت دیگر سرخط خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما می شود و بعد این ما باز با خبرهای تازه به استودیو برمیگردیم، یعنی برنامه خبری رادیو آزادی رو در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. یادتون نرود که الکی از امروز برنامه های ما به وقت زمستانه پخش می شود، یعنی 1 ساعت دیرتر شما میتونید این برنامه رو تماشا کنید. یعنی در تاجیکستان ساعت 5 با وقت دوشنبه و در روسیه ساعت 3 به وقت مسکو شما میتونید برنامه های ما رو ببینید. من تا آن دم شما را به خدای بزرگ میسپارم و تشکر برای همراهی.